Samuel Kemuriose omo nyene omo seneta kambe eraigerera abande buna inche gakiroti ya iguru na mabinko boria kene kurwe nkora ya ekere kwa roti semirita ngani kwa morote ngumonto yobori nankonye kwa mubegeta sigete aye timo begeti akinero gerete babo na kanyire bakanyamachi na nyakoromoni tayane kageranga genda nkanyerora ekero na nyerora ngayeria mariga gantebikira kurira na inche ngaisanika ngatebe ng'eruoti yantebiri ngatindira kakabono iga ogerire na sima eriri ogerire na gokire na ndebire ng'ambu ya mono gakina serikali wasiri Matiang'i gakingoteba ng'a gakiusebuki gakina ndeta kumira achie kare na kare na really my brother there my brother Douglas, how are you? Sasa kani maite pole, ni shida ambayo hatuwezi ebuka. You are a very strong man. Daki, mheshimiwa amefika. Neno moja kwa wanakijiji na the whole of Busiengi. Mankiora batai because the first day I know kero mheshimiwa atetega enda ikawo kamurigerio gatabanga mheshimiwa webona tankonye gosekera kwa morote ingikia teta so kerengereri kiage gitangani. Nje ntonda tewe. Kumanyana nje no mheshimiwa wewe. Ni mashabiki wenye walikuwa wanamjua wakaona hii maneno yetu kwa mtandao wakaona ili wamfahamishe apate kutusaidia kama anasaidia hao wengine wenye wanakumbwanga na hiyo shida niacha hata kusaidia. Sasa wakaona hiyo mzigo atachukua na ataweza. Sasa wenye alichua hivyo alikimbia hapa mmoja kwa moja akajumuika pamoja nazi na imagine mtu mwanaume kuamka kutoka kwake saa 11 kuja kukaa kwa barabara mpaka hadi saa 1 anatungojea tuamke. Huyo mwanaume amejituma na Mungu amemtuma. Sasa sisi hatukuwa na msamaria mwenye anatusaidia but huyu Samuel Okemuriose ni brother yangu na furahia pia wananchi kwa yale ambayo tulikuwa tunalilia turu yeye amefahamisha viwango mbalimbali wamepata kujua mpaka wasili ameingilia kati. Tunamshukuru Mungu amuongezee miaka aongezee hata familia yake mlindie yote na hata kama wananchi vile mnaangalia hivi, huyu ni mtetezi wa haki na mtetezi wa wanyonge. Tafadhali mkienda tarehe 9 mwezi wa 8 mumkumbuke huyu kama yeye sahi hayuko kwa kazi ya serikali lakini sahi anasaidia akiingia itakuwaje? Wow. Leo tuko na furaha, kuna ndugu yangu hapa mkubwa najifili na yeye tuko tu pamoja na pia Wasiri Matiang'i kwa yale yote ambao umetenda. Mungu akuongezee miaka akulinde na alinde Kenya yote mzima. Amina. Omanya Kenya ronaro igwete nganago kirie gento mheshimiwa akora kwane kene nganende. Kasi ni anna wale kaya tiga bacho ko tsaba kwana na bangi bole mwensi pina omugo kwana twatiga chikanisa intete mukwana ega mwensi pi mitombo jamule jamani yangiri singifichi na ishe tebenga mheshimiwa ito oro takele kwa omo senator Mr. Okemuriose mwakere ngambu yamono niseme nitoe pongezi zangu kwake kwa sababu hii kazi yote ambayo imefanyika ni kupitia kwa juhudi zake. Kwa vile yeye ndiye alianzisha hii hali ya kuweka haya mambo hewani kupitia kwa televisheni mbalimbali na ndio mtangulizi aliyeona hii shida akaenda mpaka Nyamacha akaangalia mwili wa mzee Oribo akauona. Na yeye ni mtu wa kupigania haki za wanyonge na hajaingia. Akiingia, je, atafanya nini? Bwana Okemwa, tunaomba Mungu akubariki. Asante.
hii useneto ambao unautafuta saa hii, Mungu akubariki upate. Na ile hii yote na pamoja na Kisii County yote watu wamesha kuona. Unasaidia hapa na pale. Kwa hivyo tumefurahi sisi kama watu wa familia, mimi ni mmoja wao. Tumefurahi na tumeridhika kwa kazi ambayo inaendelea. Hata wewe nashukuru, asante. Karibu mheshimiwa. Asante. Asante. Nataka kuongezea kitu kidogo. Ongezea. Mheshimiwa wetu CS Matiang'i ndiye amefanya haya maajabu yote. Akaangalia akaona familia ambayo ni masikini, ambayo inanyanyaswa. Akaona huruma. Hii mipango yote ambayo mnaona hapa ndiye ametayarisha. Sisi tunafurahi sisi sote. Kwa hivyo tunamshukuru sana, aendelee hivyo hivyo kuangalia familia za watu ambao ni wanyonge, na huyu tunamwombea Mungu apate hicho kiti asaidie watu zaidi. Hata mimi nashukuru kwa yale ambao seneta ambaye ametufanyia. Awanta ketoko telanga mbuyamano asomo senato ito oituta ketoko support kitalikianda asenjera ya chinguru sana iga oyo sirete moko yone sabo mamu abodina mbo murasi ari nyamaje bo basi tunatoka genda nyamaje noko tebe njilinga to support oyo minto kemwa esikeli atokoleiro kiamana sana mukuberere moja lise miaka yesita lakini mwisho kwa mitana bamanya teme chando yo kurara nyomba mugako ya kale moja igo mweshimigo okemwa kuruba basi aba basi bale twacha gaiga asoko chako ko sira mwisho batyo minto ona strong note ntoko support ka na mate na bairi badina ko chakra bugetutu bo basi nkimana nyali bari barororo mweshimigo okemwa we promising aku wakira tole tuko for free kwa polio ndio toka na babasi kote abatole ngaki olio otinye tio muswati mintamarika iko na ndugu mutinyi tora marika koso kumwa gere kura yoba seneta kama mutitali kianda hadi tutali ko ngai na raiba lakini ndio kwa kore kanana kore utokole mechango baka tuaboke lakini Matiang'i tato konya tia mangana manene ano ito bweli robo koru Matiang'i bakora mangana manene otinyi umwana omwese ko mintu muswati mintu chiko jaga omwana mintu chandu kire myake menke emyaka sita korara akorara nyomba buyeka nakuno mukaka kale moja likitali kenteke besana igaba basi bamintu bali twacha gaiga asoko cha kutinyo mwana mintamarika muibanga yone muibanga ibana buji Kenda huko na bono igo my sister pole sana umweni rojira lakini na otore mega yao kirira nyarikane anyasabe ko kaba konto konyane lakini aso kimwa nae kwato moni go jaga ngo mwakira tole chikura basi na ndo tatebenga okimuna tikia mariga twakira ukimo chikura igorio ina napo kama tendo kanga nya kweba oyona moko yono siretu anda kiambo bori swali totaracha goyonde for example chi family ntiroro chibwata makongu bunayu tutari konyara gutike bakotazamete gose bakorigerete korwase bare ao ngana kiora bae gose nkigwasomere korwase amangana yaiga moko yogo nkigwasomere ke mora bate bono nyotona somire asamangana moko yone buna moko yona amenyire moja liye matuka yonsipi wanyonga hawana haki wanyonga hawana haki lakini asikusi twanyolero mumura okotete yakisa wanyonge moko yone buna asirete gari aba bari kunya gokora yonsi mini nge baroche nga moko yone takota bwatikende na family te bwatikende bono esengenje nyasaure igoro yare tari kwa kubesa sio kotete abanyonge osoirio koboko ototomeiro mo muro itobweriro ba okemwa Samuel okemwa toko yakomorora ese mitandao akatatu wese mitandao sari chatare Samuel okemwa wachiro ochiro koseyo koboko simusi batyo minto ayanyare kanire bono igo ese akisa wanyonga ese sikusi njiri ko tiriwa manani lakini sio kemu to kumwe kwa seneta
anyore chinguru sio kutetea haki za wanyonge, tunapoendelea na haya yote. Wow, thank you. Bwana kwa sense mwenye ole gerangira ndiria bali je bunande iga direct yoyo ne sister yani kake kerondo chere rara mogetiga yani etikene naso uyo minto kemwe no tuli nere namba ibere kake matiangi bona ale papa wa wakisi okolira maya ninde na inu muna mwendera to kutoika ngaiga thank you na nyasaba sese ni sama ya korekanire tamarie tanje no tino ngoro ko wena ro kombwa ati tata nyangacha kurugari enjo mbuya mune ekirage aseba wano egento ndabatebi botoli no mogoko ekara twaibwete buna okemwa oretire uko tukoretare umwako minto olivo twaibwete buya mono sana ase ekenyoro bieto kerwete ngumbu pakagaiga getaibu buya mono ekiagere tuarenge no mono ko manino tokumeti na bono olivo bekume no moto koro bekume ikera gekieke bono gegochikoba mangana kiaya gochikoba lakini bono nyasaye bunaro omuya okonyiro omwana oyo minto tina iga nyasaye akobeka matiani amono omugaka oyo Samuel okemwa elinde nyasaye barende paka engakiende yose egiagera chikura chiochie tokobekera okemu chonsi pi nyonge Kero buna kochakira ya paka bulenzi no kemugweka to Agusiengi tokobekera amina bono okay sobora tarakora ningaste koboriri swali aratei na bono aseri swali imbori yango ndengate oyo wateba ningasura oyo mosba mwana mo minto asenka mukamo muro minto ya koruriko mweri ngalia bete seneta awainika minkisi seneta akopale gobakonyire sana taribo wote buna inuga mureiga ngorote muratebe ngonye tariera nonye karo mokeiga no motebe ngaboringa no motirinya ya botame no demo montora konyo gokori okwana konywa kono bunara aritora kwano maitenta ketenyi gukero muntu gagukwana ringa na gucia sesamwi buna chagete segi bakanga korireki ayekuri intakete moteringa na nonya ikwa motebiriga agosumairia sana haya ekera ansete etu abugete na mosene toyo chichara iga otagoto tebuna eko korezara abaga handi riago bolimo tago chikomoreta lakini bono ekero bono twanyo alta mangana bosa yona abaga na chachema paka bono tokanya kobona obolimo lakini bono ekero na rorire yona bakorire kabire matiangi bakorira manere oyo bono ndere ogochikoba omanyane ense igana ndagendera bakoro abatererabo sa wano mongi namba teba ngeto bagute omongi na nera kwane ya marieta ningo na ndo twerese na iki kwaro nje bono gonde inaromo mwana oyo igadina mamu mwabone kamatiane oyo mwabo mugakona bono nje gesomo omugako oyo yasira amaine gotubwata maisuku twa manene yekogera obegeri mocheri webuginga kana mo na nyiro likuru mocheri yale ntu abwata kutugutwa lakini tonya gotebi umwana oyo nobare muru atware tata na igore nchira bono nyasa wikire chinga kiechi bono ndo chenga oyo seneto oyo kemwa umwana yakachagantebinga ngo iniroberi mkuta koberi gatuta koberi nkamate agatanga okemwa seneta nchiweze bakorore mayo okuminya okemwa bono ngasebe tokemoyo ngubangire ngumubire ngochure ese mkezi inga numwana letwa bono yarikira ninga ngutugocha bari abere ngateba nganyasa n'umuntu mugwanya bono umwana oyo okemwa seneto okemwa tuko nyuma yako
wewe iko mbele na sisi tunakufuata. Tutafuata kile itakuwapo. Tukusindikize mpaka utoboe. Bona ikintu kwako ndo mwana yona maliga udilije ama tukamange. Bona tingolera. Bona ndio matevinga nyamanza. Tulikuja tukakuta hapa wameweka hivi. Sasa tukasema yote imekwisha. Bono seneta wewe poa teba ngabono gwatobo nenko genduri ntungo gotobo itura bangina bono kurunyamaje na turunyamaje ndugwata wane company yitwacha nero gwatagire ngone ara toko amali tantu rusira sabron bonareri nje bono joka no mwana one bono nyina nere kamati yane aja bono sasa asante Aya. Aba naiti bali ba ngo mbuyande gakyo mugambi inga kingo teba ngambuya mono nayogerete ngo eliana nayogerete ngo simaeli edeni Asante sana. Abananchi ba Kisii County ni gotoro omochie buo oribo mse abugo oribo vile moja for 6 years. Finally God has spoken. Mungu amezungumza kutoka mbinguni. Kesho atafikishwa leo ni leo. Rongo ikigware ngagaiga mambio mugako oribo ayenyewe. Ndaite ko irali bagere. Omwakera kuya muno sana. Yes, Fred Matiang'i. Aso kwa interfere. Amangana kwa akorera aso mochio yendu yawe. Mungu akubariki sana. Kwa mutinyiria mariga. Ebintu byonsi pigwetere kinguchia go agwetera serikali naye kwagerera amangana yonsi pia korekanire na andu kaigurio ye mwako yago chikotukutumwa emambi. Bono omochokoro na sokoro ngore tubare rero mambi ngotukutubare. Abagusiba mintondo ase sumoto igwete tumuranywa libaga. Na omogo chakorora. Ege koneke ekenege kone omuntu obere 6 years mochari ocha kutukutumambi ekenege ntaba gusitu ensipitu gwente gochamba torengereri ngige kogera mangana ya gokoreka amangana yemegondo akobeka abantu mochari ase myaka yemenge eitari direction toite kogenda kuna babuse amangana yo mugako olivo abere buno mfano ekenege ntu tutakegende keirore rwasi montonde bwensi abagusi tikatochamo tikatotwaterane na kuvuga muno tikatosabire family omo njura tebyo mugusi lakini usiyominto igongo inche uno yongo kwana iga wasiri Matiang'i no yominto seneta Samuel Lioso kemwa gakiogerire kwamanyira amang'ana ya wasiri paka gwaikirega kwankonyire kwantinyiria mariganta ari gucha kunyara gwasiri kakingo gotebinga gwasiri ominto tiganya sabo seni gakina n'abafuasi bawo bonsi pinya saba seseni n'abasani bawo bonsi pinya saba seseni wasiri Matiang'i. Mungu akubariki siku zote na tena uendelee kutenda mema siku zote. Mungu akubariki. Asante kwa yote. Asante sana. Thank you so much. Onde naro igunga sikereru. Njeni gonda tebe kakimbia mono ase Matiang'i aya kore tengi yiga ono tiangira nira sumo yugo yose gaki yasa goseseni twachete bozongo na ukakore ke konenta na nasa tiga goseseni one gani gongo tebe gani gonde nina korma isiba ni aso yuga ngina mokende mama ona iga kaki enjera nene nande mwandiria mariga naigomenye takuru muchukuru yasirite mono yugo muchukuru yugoye nigasirite oyo isagare yani muchukuru nene nanje igomenye time dinyiye tatemigima kaki mwanto ro muzigo kaki nonye mubiru tura ikaga iganje na irite ngori bere igakaire yani jinzoti jikari kaki tari bobe nyasa tikabasiseni kaki tata nyasa tikagosiseni ko igo Matiang'i nyasa kurinde yani nyasa gesongo gekwananga yani nyasa kulinde pantandiri yani kaki Thank you so much.
Kokwana muri mwespimo kumoya. Ncho mwesimiwa ndakore nambia mwana asenge no mwajite barangi nakona biasa wataye no mugure kwana ugatebanga no mundu ujiga ncho muntu nguru kwa no mugambi timbu ati none shiringi nko ba lakini ngento kwa korte kiyo gatebanga umwakuri ntu ageto echingo bibarangi tugatambia mono kandi hisu kwa korna matiange no gwatete ngetu kubwatira igento keyo ganda kubwatirira muno ene kubwatirira masende donta yande kushimangate bo bastora tebe nge BCD no kwatengete yo ba tebe tenga kyo masende ningo okemwa baka none sana hotel nkongu sana iko na kinkote na masikani igabwete kende yonse ase kwa torusiri no nje bye komanyere kankora ari nani asoko be kwa igento kete kesine sana nduru jikobe kwa sata ambe una torega no tora patana torabe none sanduku yane kora suwenta ambe chichibutiko teko be chichibuti sana nakinko wate binga nyasa ore igoro obole mono bu nyasa wotonge no tuare no be president ko kore gento okwe usabana nyasa ore igoro ntabwo tukubokwa na rengo bate ngoyenda gutacha muno gutacha iga no nyasa ene na enda guswe timbu ate yana mbi amon nanyi tigante benga mbiamana singi baga era mbiamana singi tumene ya media asinge njo wetera media mangana eiga amayekanire usi na gwetani usi gente ke jatoberere ko unani kyabire myake menge no kyabete munarige nari arenge yani litari ko nyaro gusugeka bono inje tiganyira neriyo yo mintote incoming senator ngambi ya mono misteriose nyasago sesenis ekyagera gweteraye wasukumira matyangi bakochire gukora ringane riga ryarenge ririto yabeire riguswa setore akina atabire mbi ya mono ndengo kumadita oyo igadi na oyo siriro mugakoye igare muswati minto endi ya mono nanchi tigamba kwa na drama benga kwa irire kiri tanganya sama je tanguru kwa skoli ina ne kaseni yani ege kone na arolire tugo twarugo basi nyamacha nande konya mosana tuyinto mobwati into momaeti ningo igana watu amoikera nande omanyire gokore bikone nonyane gabana yaiteta na gokore iko abantu bande baro barikire bono bano yere nonyane obisi ya serikali tana goika ogocha goika tari gotwabori batwata ngakikura chance bitomo umwana ominto tigaru sikubina nje nakure timamo ominto yore ngina tache timatanga sengenjo yengori ande kiroko tigaga akia mangana yaere buna arire tata biyamano tiganya sago sin kero kone kia uma pema chinza 12 igo asa goku gutya goku asa oyo no aya akona wengi bagane ko muro yo ako no musamane igonguru kuchori muranga maragia igondo mubasi omwamate kumumbaria egento na kumiri ande na kumiri konyege ko bangu mugakota bwatyo buri muno ni nchemo lakini wetera sobura ibwa Nyasaye akene kiarorekanire amina ekororekana nyatari umongino oyo boribo nabana baye buri mubanga obwa irupi amina mongino Nyasaye akobeko nanda agoseseni okemuna mukana ande ronye gwachandurwa samo tukamange kono noichore nonore Nyasaye nakwaliberera ligia okemuna ayam ango okemuna ro ko nyate binte byonse wacha kuambira abantu bande goteba iga asomusiko kimwa ero kwanyorire kura yao utari gocha konyora amina jeno mubasi nangira kwa kura yane amina bayugura mate korira maya mugaso igoro amina ngonya basacha bakare uyu no musacha amatiyango nande moga ni abasere oseriro yani osera okorera besari ko rujira kengo kora iga oyo bwatime cyane yorete ta asaba mabirori mwingi kire ntikiri cyuri mwingi ngima asaba bagushiya mabira asuri mwingo gesecha ke tungu bakarero muntu itugusino uri mwingi matana ko bamojiri myaka 7 bana ko lebyo ingo saba iga ntuna
Kima jose tumwabire kunyasaye na baramwabire ntukomanya. Jengo kora abantu boribo baseboke esabe kokoboko kwaye asasara yabeire nyasaye bekabe kokoboko roro sene tato sene ta kokosabaiga nyasaye abe kokoboka sole no nyaba kwate nkora sole bona abantu bachengi ndargo jakoba manya mangana arakinya sao ndetire nanje kura yana ku wari tu kiabo sansa na koire amina amina asosi nyingi kwanza tigangu anisene to kuya mono tata wangu kuigwa ngatigongo kuigwa soko hotel mo Samuel Liose hotel bona kure na mais kuya mono na andri tanga nintebe nga asomo gasi tumatiangi Kenya samusen bona kumwana minto gakinya sawa korege kone nchenda tenganya sa korire tia tomo bonene na andri tia endre guturwana butambe na endre gokonya butambe bona gwasuma kuya mono gaki asenge asanga kuya mono gaki asenge minto jani kira matuka matambe ona nyasa umuturu musigo yo ona babu mwana minto nyasa no ari no tora monae na banda bonsi bajina kwaja wo utinya mari Kenya sa usen aja bantu bato banyari bali minto kuya mono gaki kore ito tokonya tono mondo ko monene lakini wona nyasa ko rugwa njuya kuya mono gaki thank you so much thank you so much kama nataka ngaja kwa ndiko maiti kama dia mono dia sabe koko aso como kwa dia mono ini grup ya Simba Arati ndava sekutamani simi avande bus The credit goes to Matiang for doing this, and we salute him. Let me show you from the So guys, we are amefanya mambo. As you can see, the just it was busy. Unajua tulikuwa tunafanya kutoka kote, tukakuwa na shida, but finally leo ndio mwili ama roho Muliyose okoma lazima mwako yatukutuma inyombe yacha kitego wigira wono juna yaikire lazima kwa gachubwa ngwa kunijira temple houses but jira gachire family ene nyombe oroji kunijira ene mo ene yomo sata ayo mo gambi karaigwa oroji kunijira oge muliyose ene nyombe ndikagira sokoro na asirete ka erengo tukutwale mami no mocho koro nere na asirete nenyo manere kwa kachika chinyomba ibere chikwa ka at the same time kile tembo lakini chinyomba chikwa ka
Bado uko nao. Naba kusimwezi andonsi asimweka aba kusiba minto andonsi asibeka abantu bakisika ugiye mwire bakinyingi manaba abantu kurigeza mugezi kera mangana yache te public abantu mugaja mugeso kimukabisa actually it has been a correct collective responsibility of us. Abantu bose bagachamu abantu balirire abantu bakondemiria mangana babe great pressure baka mangana ya so I thank everyone who supported this site kaba seseni wono mubere nyami mubere so kunya maji no mwana korukucha so in the next few hours meberango berega iga amatanga mambia rega iga wherever you are, if you can make it here tomorrow any support onye go kuruchense mochia bosongo ogo cha keumbu then yo chikia mukama ocha kia mocho ocha asato ka friends kuma iga niranya iganye tundu ba kale esa location ngiro kwa tare location nyangonda location wikumu chibuli hivyo tolere pamoja na family moro levi connect muntu yote moja na yako miaka 7 and then tumana condemn amangana ya maremo amangana yemegondo kindemero kusi yari fitana na mangsa tubari tikeshinda abantu abire moja for 2 years. That's not the direction tutake tuire buno mokusi. We have to address the issue of land. Omuntu kasire lazima atukutupu lakini amangana kubeka abantu moja ile miaka is something that we are not going to accept. Okuba yamale ayanya tata ya kuira abantu kiro monda ta que toma este piece of land ya ta que tenen que yoko tinde 3 amangana ya ile. Thank you so much. Yes, I think abasisene now we will update you more kera tuarule nyamaji. Thank you so much. Asante. Asante sana. Narasa diga. Maliza. Oh, anataka jamaliza.